Posljednje vrijeme me kao, zadnjih par dana me ljudi pitaju zašto se toliko smijem, pa evo, mislim da je evidentan razlog zašto se smijem. Kad sam se odlučila raditi ljuskice, prvenstveno sam naravno kao i svako prvo proučavala gdje i kako. I zapravo sam se odlučila javiti Areni Dental, prvenstveno da odradimo konzultacije, ali nakon tih prvih konzultacija je zapravo meni to bilo to. Pa mislim da prilikom dolaska na svake konzultacije prvenstveno tražiš profesionalnost od ljudi s kojima ćeš surađivati, da se osjećaš sigurno u njihovim rukama. Tako da to sam dobila na svom pregledu kad sam došla i jako dobro sam se uklopila s doktoricom Brankom i tu je odluka pala. Odlučila sam se za keramičke ljuskice jer se uspostavilo da sam idealni kandidat za to. Sam proces je trajao malo duže nego što sam mislila, ali generalno uspjeli smo sve riješiti u 4 dolaska, znači od pripreme zubi pa evo do konačnog rezultata. Stvarno sam ugodno iznenađena cijelim timom iz Dental Arena. Kažem, od mog prvog dolaska stvarno sam se osjećala i dobro i sigurno i u profesionalnim rukama, od cura na recepciji pa sve do doktorice i mog tehničara, tako da stvarno evo, nemam šta drugo reći nego da sam prezadovoljna. Doktorica je bila veoma profesionalna, sa zadovoljstvom je objasnila cijeli proces i kako će to izgledati. S obzirom da sam došla s malim strahom, brzo me razuvjerila, dosta je bila pažljiva, brinula se o tome da me što manje boli. I pobrinula se da mi je stvarno sve kako treba i da je to ono što uistinu želim. I stvarno Branka je prezadovoljna s Brankicom. Prva stvar što sam napravila kad sam izašla iz ordinacije, odnosno iz poliklinike sa novim osmijehom, stavila sam olovku za usta i sjedila i slikala. Pa ne mogu reći da mi je zubar najdraža osoba koju posjećujem, prvenstveno zato što prije mog dolaska u Arenu nisam bila 2 godine, što sam odmah i naglasila Brankici. Ali kažem, cijeli ovaj proces je prošao puno ugodnije nego što sam mislila. Tako da, evo, mislim da se u budućnosti uz njegu neću trebati bojati zubara. Najgori trenutak za vrijeme ovog cijelog procesa je definitivno bilo to kad sam dobila privremene zube i naručila sam hranu, što nisam znala da se u riži nalazi kari. I kad sam došla sutra dan na pregled zubiju, znači nisam se mogla ni nasmijati jer su bili žuti. A najbolji trenutak je naravno kad sam dobila svoje nove zube koje sam baš, stvarno kažem, jedva čekala. Tako da evo, ta 2 trenutka moram izdvojiti. Posljednje vrijeme me kao, zadnjih par dana me ljudi pitaju zašto se toliko smijem, pa evo, mislim da je evidentan razlog zašto se smijem. Uglavnom, ja sam stvarno prezadovoljna sa ovim radom, prvenstveno zato što sam dobila savršeno prirodne zube koje bi imala možda da sam nosila aparatić i možda vodila veću brigu o njima, ali sad ih naravno imam, tako da evo, ja stvarno nisam mogla napraviti bolje odabir od Dental Centar Arena od početka do kraja. Ako si ikad razmišljala gdje i kako i ako su zubi nešto što je prvo što gledaš kod ljudi ili ja na primjer kod sebe, onda definitivno mislim da nećete pogriješiti po pitanju odabira što se tiče Arene Dental.